Ao miglena bosanu ba ao vlo novio. Miglena satana ba ao vlo. Novio miglena bosanu ba ao vlo novio. Miglena satana ba ao vlo 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 Miglena bosanu ba ao vlo novio. Miglena satana ba ao vloe. Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jo. Yo ago. Miawezo. Yo dynamic. No. Oh, okay. Oh my goodness. Miagadogo Paul. Your classes are, you're getting the classes. Gakea. Miagapomu. Yeah. So welcome. Ejojina maybe, miagapomu egba. And the last couple of weeks are, of course, we've done even when you're in school, you do refresher courses, right? So we did a couple of refreshers, and I'm sure from some of the things that I heard, some people who had missed one of them or one or two of them did say how happy they were to get those. And then, of course, those of us who were in the classes the whole time, we saw it as a good refresher. So, Mivamia strong Eʋegbe. Mivamia strong Eʋegbe. Mia lafia da nami da vero. Yes. Alafia. Tamie do bana mia gata alave. Mia egba miaƒe nufialaga kple yiƒe nusrrɔ lawo wole mia dome gba ta wogbɔna kpi miawo ge kpi akpe ke dana mi da vero nenye aɖe le mia si ke mi gblɔe hafi ne woage ɖe mia dzi. Oh, okay. Yeah, let me go now. Nukpɔlawo, míaƒe nukpɔlawo kple nuselawoa, míekpɔ dzidzivie alo wokpɔ mí dzidzivie. So we are very happy to see you. We hope you're there. Fiaina mi, indi, ndo, afi yinele, depending on your location. Afia fiaina mi. So we are happy to see you again. And me hosebe me ha, ejojina me be miagadogo. Davero, meleku, elagbo fifia. Yo, ya nya pon polo kwenya selo. Nya magera pa magba. Bekumya terengu ni maga lalaga fu. Nya yira no sosran di nya wezon lo. Yo, wa wezon. Yeah. Kedok, me our commercial via the bus. We're waiting for them. Yeah, okay. Yo, ke miaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo míegbɔna kpi abala mienya na míɔŋtɔ minya be CEANA takpekpe egagbɔna alo CEANA convention ale be ƒe ama abala miesia ele Colorado America state ya oyona be Colorado ale be ele teƒe aɖe oyona be Loveland alo lɔlɔnyigba ta míegbɔna abe le adabaƒoƒo wɔme eve aɖe megbe ana míegbɔna yo aƒe. Mayena kpeto malo, mayena na kpeto ma hoga yena kpeto me afiri wato mayena kpeto malo
Gaina na kweto ma ho gaina kweto ge afike wato yo maina kweto he maina kweto ma aho gaina kweto ho maina kweto ma aho gaina kweto me afiri wato o maina kweto ho maina kweto ma maina kweto ma aho gaina kweto me afiri wato maina kweto ma maina kweto ma aho gaina kweto me afiri wato Yo. Viva mi strong Eʋegbe. Viva mi strong Eʋegbe. Yo. Doc, but I ma don't cool knowledge na Mercury. Yeah, pe takwa egbona, of course, in September, Labor Day weekend, as we all know. Okay. Dr Dogbey, the fourth hotel is on. Just about the fourth one. So, Colorado, one of the most beautiful sceneries in the US. Please take time and do what you have to do. At least register. And then, we all save for the rest. Gigi. It's been a while. So, let's go on. We're very happy to see you. Yo, akpe nami. Yo, ke mina ne miaƒe nufialaga kple ife nchimo gede miadome. Ta abala miegblẽ na Dr Dogbey kple ife National Service personnel olafia. Ta ke mi edowezono yo. Miawezo. Yo, miezore miakple miaƒetɔɖewo kple nukpɔlawo katã. Dzidzɔ mi be miagado gbogba agayi ɖe miaƒe Eʋegbe sɔsrɔ̃ dzi. Enye Dr Dogbey yi ke nye eʋenusrɔ̃ƒea dzikpɔla kple nye National Service viawo Ernest, Courage Asafo, Ɖesiaɖenyo kple Afi wo katã wole. Maɖasi ziaŋu na wo ne woadze edɔ gɔme kple mi katã kple akpe na mi. Yo. Young people, welcome back. Thank you. Words, eta, ashi, abo, now, I feel me, I feel me, I feel me, I call
Ewudodo. Look at money. Ewudodo. Yeah, awudodo. That was all. Ewudodo. I feel I let him here will me up. Part of the body, yeah. Aha. So we are ready. We're ready to know what to do. Thank you and welcome back. Okay. Great. Thank you very much. Yo, me do ndi boko ndo klefia iboko na mi ape todo lao mi ga do wezo to he ha na over mi na mi asro Eʋegbe pe wona ochi. La consider ve over ima mi asro nu kude apemenuzaza adom household items. La ike me mi ele nkude apemenuzaza ado pe nko abe kusi, gachi, gaze, kple eto gedewo. Ke egbe a mi aga tude mi apenu sosroji ale nkude nudodo adewo pe nko le eʋeawo dome alo eʋeawo pe nudodo adewo pe nko. Mi na mi nya va izigede be tadojuni kele mi asi gbacha na wona blibo ya eya nyebe mi asro enyaye ye o le Eʋegbe me. Vocabulary building in Eʋe. Mi atunya ye yewodo le Eʋegbe me. Mi kplɔ be nya ye yawa wole nya ha vovovowo me. Ha dɔwɔnya li, ŋkɔ teƒe nɔnyawo li, ŋkɔ nyaɖɔnyawo li, ŋkɔ nyawo hã li. Gake miaƒe taɖodzinu le ɣeyiɣiawo mea, eya koŋ nye be miasrɔ̃ ŋkɔ nyawo, miasrɔ̃ enuwo ƒe ŋkɔwo hafi atu ɖe edzi tso teƒe ma. Ta le fiayia miasrɔ̃ nuku ɖe Eʋe nudodo aɖewo ƒe ŋkɔwo ŋuti. Miaƒe taɖodzinu koe nye be hafi egbe ƒe nusɔsrɔ̃ na wu enua, nusrɔ̃la ate ŋu ade dzesi nudodo aɖewo ƒe ŋkɔwo le Eʋegbe me. Aha. So call them nudodo aɖewo ƒe ŋkɔwo le Eʋegbe me. Yo. Ne mi be nudodoa nudodo le dukɔ ɖesiaɖesi, country ɖesiaɖe kple eƒe nudodo. Nudodo yawoa, eyae dea dzesi mi tɔxɛ. They make us unique. Nenye be edoa wo, ne ame ɖe kpɔ wo la, the person could identify that you are an Eʋe, you are an Akan, enye eblawo, enye eʋeawo. Nudodo yawoa, woli ŋutsu gome kple nyɔnu gome. Ŋutsuwo tɔli, nyɔnuwo hã tɔli. Ta miayi ɖe edzi ale ŋku ɖe nudodo yawo dometɔ aɖewo ƒe ŋkɔwo ŋuti le Eʋegbe me. Okay. Ne be mi le ŋku ɖe miaƒe slide gbãtɔ yi ke nye nɔnɔmetata gbãtɔ ŋua, miakpɔ nyɔnuvi dzetugbe kple ɖekadzevi aɖe le fi ma, wonya le kpɔkpɔm ale gbegbe. Ke nu kae wɔ ame yawo be wonya le kpɔkpɔm nenema? Enudodo yi ke wole wo ŋua, eya koe ɖo atsyɔ̃ na wo nenema. Tso ƒe tagbɔ, ƒe kɔgbɔ, as we can all see la, enudodo yawoa, eya koe ɖo atsyɔ̃ na wo nenema. Mi kpɔ nyɔnuvia ƒe tagbɔa, nudodo le. Mi kpɔ eƒe kɔgbɔ, nudodo le. Tso eƒe ƒodogbɔ akɔta gbɔ, nudodo le. Ŋutsua hã nenema, eƒe ŋku dzi, edo nane, eƒe abɔ dzi, alɔnu, edo nuwo. Ta miayi ɖe edzi ale ŋku ɖe nudodo yi ke le ameawo ŋutia, miale ŋku ɖe enumawo ƒe ŋkɔwo ŋuti le Eʋegbe me. Okay. Ke miaƒe nɔnɔmetata gbãtɔ yi ke miakpɔ le fia, as we can all see, eya nye miaƒe taku, scarf, the scarf yi ke mi le kpɔ be ɖetugbivi yi ke le takua ƒe axa, takue ma wòkɔ bla ta fine nenema, wònya le kpɔkpɔm ale gbegbe. Ta taku ya, edea dzesi mia Eʋeawo tɔxɛ, nyɔnua ɖo blana ta, vevietɔ mianɔwo alo nyɔnu ametsitsiwo, nyɔnu metsitsiwo koŋ wɔna taku ŋdɔ. Nenema ke ɖeviwo hã wɔna taku ŋdɔ during cultural performances. Ɖeviwo hã wɔna taku ŋdɔ. Ta eyi ke kpɔ mi le fia, that is the scarf. The scarf. Taku, scarf, taku. Eya mi kɔ blana miaƒe ta. Ame aɖewo hã woyɔnɛ be duku.
duku. Zigede la le miaƒe lesson yawo me la, míegblɔ ne zigede be because the Eʋe language is dialectal la, ŋkɔ geɖewo te nɔna item ɖeka si. Different names for an item because the Eʋe language is dialectal. Ta ame aɖewo yɔnɛ be duku. Duku. Gake ŋkɔ nyanya yi ke le si yi ke mía ame geɖewo míenya eya nye taku, the scarf. Taku. Bala yi ke nyɔnuvia kɔ bla ta le nɔnɔmetata la me wonya le kpɔkpɔ nenema. Ok, míayi ɖe edzi. Ne míkpɔ míaƒe nɔnɔmetata evelia alo míaƒe slide evelia, míakpɔ míatɔ eve ɖewo le fi ma. Ne mílé ŋku ɖe woƒe taŋua, wodo nanewo ɖe woƒe tawo dzi. Enuma míyɔ be kuku. Kuku. Cap. Cap. Kuku. Eya hã le different types alo different kinds wole. Kuku wole vovovo. Gake eyi ke koŋ mía eveawo mi dona. Ne be mi kpɔ efiawoa, efiawo dona woƒe fia kuku. Abala yi ke wole nɔnɔmetata evelia me, the second picture. Eyi ke le eta na efia la, eya mi yɔ be fia kuku. Fia kuku. Ke evelia egbãtɔ yi ke kpɔ mi la, eya hã mi yɔnɛ be kuku. Kuku. Gake le mía eveawo dome ŋkɔ tɔxɛ ɖe li na kuku ya, yi ke yɔna be togbenya. Togbenya. Gake ŋkɔ gbadza yi ke le esia, eya nye kuku. Kuku. Eyi ke wonya ɖɔna ɖe ta koa, woyɔnɛ be kuku. 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 The cap. Kuku. Cap. Okay. Ke ne mi yi ɖe etɔ̃lia dzia, the third slide, ema nye míaƒe gaŋkui. Gaŋkui. Elabe mi ɖɔnɛ ɖe míaƒe ŋku dzi. Gaŋkui. Yi ke amewo yɔna be the specs. Ame ɖewo hã yɔnɛ be tsintsi. Tsintsi. Megblɔ va yi ho be because the Eʋe language is dialectal la, ame ɖewo ŋkɔ le item ɖeka si le ame bubuwo dome. Le bubuwo dome hã, they have a different name for it. Gake ŋkɔ gbadza yi ke le esia, eya nye gaŋkui. 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 The space. Gaŋkui. 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 Yi ke mi ɖɔna ɖe míaƒe ŋku dzi. Ok. Ke ne mi yi ɖe enelia gbɔa, míakpɔ the fourth slide, míakpɔ nyɔnuvi dzetugbe ɖe le fi ma. Wome show eƒe ŋkume ya o. Gake enu yi ke míade dzesi le fi ma koa, eya nye míaƒe earring. Earring. Yi ke nye nu ka? Toge. Toge. Eto ya mi do nɛ ɖo, and it is made of metal. Ta eva zu ega. Eto ƒe ga. Ye mi yɔ be toge. Toge. Eya ye mi dona ɖe míaƒe to. Abala yi ke mi le kpɔ le nɔnɔmetata la mea, that is our earring. Earring. Yi ke mi dona ɖe míaƒe to. Zigeɖe la, nyɔnuwo koŋ eya dona toge. Toge ya, eya differentiate na nyɔnuwo le tso ŋutsuwo gbɔ. Nyɔnuwo koŋ dona toge. Ke ne be mi gakpɔ ŋutsu ɖewo gale toge do hã, ayo. Fifia, ele vovo. Nana mi be? Ebe fifia, ele vovo. You can hear me. Okay, I can hear. Merkebe. I got it muted. I can hear. Ta togea eya nye enu yi ke koŋ nyɔnuwo dona ɖetugbiviwo ametsitsiwo. No be toge koa nyɔnuwo koŋ míakpɔ toge le. Eya hã nye míaƒe nudodo veviwo dometɔ ɖeka, which is the earring.
earring, toge, toge, toge. Okay, let me read my fifth slide. And book we can have me aga dejesi. You can we can be zana kumwa. Eyanyi asige. Asige. Mi poto ge vailo. Ike mi donade mi apato. Ke ike mi donade aside. Leke mi ayoe. Asige. Asige. The ring. The ring. Asige. Eya mi donade mi ape asi. Asige. Asige. Ele ike mi donade asita. Ya ta onye asi. Afi metal ya oko weta eva zuga. Ga. Ta ema ba webe ozu asige. Asige, which is the ring. Asige. Asige, which is the ring. The ring. Asige. Okay. Kemi apenu dodo bubu ke ha mi aga po a. Let me appear odome a. Aya ganye mi ape le next slide a. Aya ganye mi ape the first one a. Aya nye aloga. Aloga. Aloga sigede la mi donne de mi ape alonu. Mi donne de mi ape alonu. The wrist. Is a wristwatch. This is the bracelet. This is the bracelet. Mi donne de mi ape alonu. Ta eya bas aloga. Aloga. The bracelet. The bracelet. Aloga. 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 Correct. Aloga. Aloga. Ke evelia ike legboa. Eya nye mi ape watchy. Direct one. Watchy. The wristwatch. The wristwatch. Eya nye mi ape watchy. Watchy. Aloga. Watchy. Aloga. Watchy. Watchy. Aloga. Watchy. Aloga. Watchy. The bracelet and the wristwatch. The bracelet and the wristwatch. Slide ike ga kledo a. Ganye aloga. Wea okonwe donaya. If we are it's common among the Avis. This one is very common among the Avis. If we are common eya hanye aloga. Hanye bracelet. Any bracelet. Ike mi ebiawo mi dona comb. Okay. Danami. Yes. Madonna mi ape nukola obe because every language ekeketa ele dialect get ometa they might have different names for these items. Ta ele ike he wonya yonele eyope dialect me kwa no na mi anya le comment section. Okay. No na mi section. And bachela, when we talk of clothing we have a lot of them, but because of the time we just brought few here. Our viewers might have a lot of them. Kenya no namianya hale comment section. Clear me say me hala le comment section. Now reply fast. Mada sile eziauna nyepe colleague Courage. Colleague Ernest Courage. Avai de edgy. I can't nyore ke made had to video me na minimum alcohol do me to trick with the qua. No problem. Near gonna pay. Okay. Thank you. Yo, Akwenami, Nwa Bivim to. Mien that I was from Eʋegbe, Alabe, Mie, Esrong Cho, Engedong, Tami, Elankuda, Miakweda be, Lake Miakoya, Nanya be, Nkobubu Adole, Nuyaoji ha, Mina ne, Mianya, Alabe, Nemia, Agle, Nufia Laube.
míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo miana ne yewonya ne ŋkɔ bubu aɖe le ŋumawo si eye ne miese nanewo gɔme hã mina ne yewonya ta yo akpe ke míegbɔna kpie yo. Yo, akpenami, miaƒe nusrɔ̃lawo, nyaselawo kple nukpɔlawo. Míawo ŋutɔ míekpɔ hama tso Bethel Revival Choir gbɔ le Ghana. Ɔwoe dzi habibi ma. Míawo ŋutɔ míekpɔ le míaƒe Eʋegbe hawo vivina. Ale be mienya be míaƒe eʋawoa Mawu nye ele dome ne ŋusia ŋu míewɔna ta míawo ŋutɔ míekpɔ le havivi yo akpe ke míetrɔ gbɔ tso míaƒe ɖeɖevia míexɔ eye ta ke míega le míaƒe nufialawo si me ta bala míekpɔe na míekpɔ afi míeɖo Courage Ernest ele mía dome ta akpe ke ele mía gbɔ eda na mi reku. Reku nuhi question ande la senior.
Menyabe, sister keeps saying that the language is dialectal. And of course, and that, like I've said also before, you know, when I hear something in Anglo side and I hear in the Vêtements side, I hear the difference. But why is it that they say Allah for the bracelets, you know, 2 different ones? Why is one Allah and then the other one is Ashi? Why that difference? I think that would be Okay. why, yeah. Afiaba Asia no nyebo ba Asia mi kulende nyapa nchilapa kpai nchi. Okay. Nyapa nchilapa kpai a yenye asi. Yake no nyebo uzo eve fia oko. Katrozu alo fia nto yo ni ba alonu yo na fia. Na together, I think that is in English too, not all the words. Yarumo awokona tekwe ke odona enwado a koko nana nko nenengwe nma ta na lenkure nwa emiva fia nyapa asibidewe ya nyapa asibidewe ya ka la fia ka ko ye ko oyoni ba asi ta emido aga de fia oden ko nyeba asi kwaga ikenya asige ta emiva afia fia mi va along ya ta no nyeba mi ga do ga de fia ato ovo na asia ta fia ye ga la fia ko cho te po ya konko akoko anenko ye we bo va trosu aloga. Okay. Let me go so ha bia bon chila pa olivo ya kwa ya ha ihe nkọ gala ihe si na sa owe abo ihe ga to ovo na asi ha that my brother and then ma yema if only I've answered the question. I think you have. Yes. Thank you. Okay, thank you too. Yo ke maduwe zo da mi akata chodo chochoma ke mi azore ngokpla. Yo. Yo, akpe. Na mi langu de mi akpe nkpomo ozi a mi ga kpo be amegbeto pe afo enyema mi sro nti la pa ova ye ho ta mi kpoga de jesi be amegbeto pe afo enye ayi ka jejem le nkpomoji fifi like the picture on the screen is just the human foot. And na mi langu de nwa mi kpoga bana ta gada le afo na ma gama la fona ma ba le bledo ngo ba ye ho be ozana nchila pakparo e ko de ajesi nu itutu domo le de te pa mata haya atrosu afoga ala ba mistro no matata le screen aji ba ye ho that part of the body mistro ba anya afo ta ye odo gara de fuma ko e ha ga trosu afoga afo plega overtrosu afoga ta yenye no me ike kpomi le fia miava o ha mi dana afoga afo manye amasia makote dane ya echa atebo agaga na de subo ham ta nenen kwanyi akpomi le afo ne no matata ele yakwa nkpomoji a yo na ba afoga. I think the English name for this very item is anklet, if I'm not mistaken. No, you're not. It's correct. That is anklet. This anklet is now as afoga. Just like we are looking at it in English. Anklet, we know it's somewhere around the ankle. So I think some kind of similarity is going on here. So afoga, that is the anklet. Yo, come here, guys. Okay. Yo, nemikpo nono matata ejejem fifilaya. Oyoni beleti. Hello. Nkoi kemia omi gade ha yebe aliji blaka.
Ali. alienye afia. Alo tekali. Tekali. Miga yoni ba tekali. Mede kuku hai kenya manya yenyi be mia dadao achana mia dadao o jajam doa o ina den gbe a o tanafo aga to tanafo ta afọ gbante otana ukona akato hiede losi ukona blana aji ona baga mama fleet and kaba said I born ma born and ma making born and ma ta ukona akato hiede ko blanta afọ gbante otaji afi bona gata to daji afọ gbante ya tana ha blana ji akayo ko blana ji a masron ba yenye tegalia kala mian tsuba kpazia mian tsuba kpazia o nyaba haya aja be de mi yi le yevu gbo to bi eneta yevu gban kwenye belt apa yevu gban kwenye belt ya ke yo nyaba hafi mi ahonya de mi hwagba mi trona le awun be wa kenwanya yona mi ta iwe ba trosu be leti alo aliji blaka mada ha ga ten yuba goji blaka aliji blaka lo ado goji blaka ke le nyongu pa paji a hey ke minya no nye tegali mede kuku esromile abale ke Dr Dogbey ba ye na esromile ta no nye be mada ha ga kuna na chonchi a na flachi ate wa gede comment section a plus subana tamia katamia aswin la mia nu ogbo yo akpe ta no mata ejia akwankwenye beleti alo aliji blaka lo alo goji blaka yo maraku biabiara la shinya le beleti ade okay miawe le Eʋegbe fiaƒea beletia ele miaƒe Eʋegbe dictionary alo miaƒe Eʋegbe ŋɔkɔnuwo me yo akpe ɖe biabiata etsa enya yi ke me ya yi me nya nyi be etsa mo no nye be agble ne yina lo alo engbe ne yina yene do godia ɖe yi ke ne kpɔ be godia mele ye nyuia wote dena wowo eka ɖe liko dena eme etsa ne mi le ŋku ɖe godu yi ke mia tɔgbiwo do etsa va yi ma wo dometɔ ɖewo wodena eka eme wolena eblana gake ye ŋku ʋuʋu ma eva tɔtrɔm nenema ta etsa egodzi blaka eka ŋtɔŋtɔ ko nye etsa nye ya menya eɖewo li hã abe ne mi le ŋku ɖe mia tɔgbiwo ke dena agble ŋu nye ŋutɔ hã agbledela yi menye gaɖo mo nɔ nye be mi yina ɖe agble ye wònye be wò godzi taflatsi godzi ene do ne kpɔ be mele ye nyuia eɖo mi te dzina deŋuka hã deŋuka palm nut the branches of the palm nut tree mi zani ekɔ blana egodzi hã gake hema it's kind of unofficial mele tɔxɛ like me gblɔ ge ɖe mɔ ɖe ŋu ke tɔxɛ ƒe yi ke li tsa yenye egodzi blaka ŋutɔ eka ɖe ko nye wozãna koŋ ekɔkɔ lena godzia esubɔ ɔteno amaŋu gake wònye be ŋkuʋuʋu eva li le egbeawo me ta ite mi va beleti ya zãm ɖo ta ne le ŋku ɖe ŋkɔ yi ke mi te yɔna ne ko ŋutia le kpɔ ge bena ta ɖe mi yi hafi trɔ si le ŋkɔ ŋu hafi ede gbea me magblɔ be ale yo akpe gake nye biabia yenye be ne kpo ekpe be mezɔmɔ vie mezɔmɔa du ya me yia abe wifi internet ya kple internet nenema ko yɔnɛ me elabe le woƒe gbe me Portuguese ma
we more o develop all America, the internet, the Wi-Fi, o borrow me more alabella Chinese bama email kwe, the French bama email. Ta ga ke ni join be kwe o eto na o fa nyaoma e fa shiapa ma ta onye be miawe le Eʋegbe fiafa oba Dr Dogbey maybe anya like miaƒe Eʋegbe aɖe nu aɖe li ke ame aɖewo enyalawo yiwo ke enye Eʋegbea wonɔna anyi maybe eƒe ɖe sia ɖe alo nu aɖe agblɔ be ok fifia enya aɖewo do fia yi ke mele míaƒe gbea me ta míekɔ ge abe ok belt alo beletia fifia yenye miyɔ ge be beleti ta ke fifia nenye be maɖe nane ŋlɔm yo ŋlɔ beletia ede abe ne koe abe selfie ana le English be ma selfie menɔ anyi ne be ne eyi abe ƒe 15 va yi ene gake amewo nɔ zãm ke wova kpɔe be enye nya yi ke amewo zezãm selfie ta fifia kpɔ ge be ne yi ɖe English dictionary selfie is actually word enya ma bia me ma Besenya go mazo ne le nkuɖeŋu a ne kpɔ ge be míaƒe gba le mía tɔgbi ƒe gama menye ɖewo ŋu li edadi ke yemi enkuʋuma afi ŋɔŋlɔ gege ne me ta wo asi trɔm enya yiwo ŋuti enyawo yiwo ke le gbea ma woli vovovo emɔ vovovo ŋu li mitona ewɔ nya yeyewo wo gena ɖe gbea me wo dometɔ ɖeka nye be mite kɔna nya etrɔ asi le nya ŋu akɔ de gbea me ta le egbe mea ne ŋlɔ beleti ma le ŋɔŋlɔ ma megblẽ o egɔme nye be enya wɔwɔ mɔŋu aɖe wòto hafi wotsɔ wò enya ma ede gbea me ta anɔ ewe dictionary aɖe me nenema gake wònye be meɖo le mía tɔgbiwo ƒe gameme o ta nyi mía tɔgbiwo nya enye alidziblanu lo alidziblaka lo alo egoka yeli etsa gake le egbe me fifi le afia mi nya yeyewo wɔm ededeme egbea me ta beleti ma gblɔm mi le fifi le afia eto nya wɔwɔ nya yeye wɔwɔ mɔŋu aɖe hafi ge ɖe gbea me ta woƒoe de gbea me nenema emite trɔ si le ŋu meganye belt ya kpɔm mi le yefugbe ma yi ke kpɔm mi gale le afia kɔ afia bo trɔ si le ŋu ta woƒoe de egbea me nenema ta akpɔe le Eʋegbe dictionary aɖe me nenema emo katã mi ga asi trɔm lo ŋu so this is new word adaptation mi lo ne word a kɔkɔ de egbea me ta ne ma ɖe ŋlɔ heya le ŋɔŋlɔ ma magblɔ be enye nane ke woxɔ ede gbea me enye nane Dana mi ove biabia ɖe nɔ siɔfi dokome magblɔ be ne yevu ne míekɔ Eʋegbe, you know, when we start using Eʋegbe, you know, with our things, I would have said Ali, maybe it's wrong. Alika. Is it Alika? Alika would be the rope. Ali Jiblaka. Okay. Yeah. So the one that you use for your tying. Yeah. Ali Jiblaka was what it was. Like even you were saying something. Nyape Togbiwa or no Odo Jokoto. I remember very I used to like that name because it was also my uncle's name. Nice. Jokotoa. No Odo Jokotoa. Many Ali Numako Oko Blana. You call Bellati Bar. Yes, if you are near your young Bellati. So when we hear the English anglicized, you know, sound or name to anything, like my mother used to say, if you hear that, then that tells you that was not in our language before the white man came. Period. Okay. Once they came, then we started to use some of their words, and then
it sounds like we are using the English word. I understand what you said, your answer to Doc. So those things, some of them have been accepted in our books. That's what you mean, right? Sure. Yeah. Exactly. Okay. Maraku Dr. Dogbey Lafuma, Nelia, maybe Akperemian, Yemanya Nia de Kelly, committee alo, Papa de Kelly, o cho ye vai odro na nyama, akwera be enyaye kaweli, ike malafagamo, abemichebe Wi-Fi, internet, platform, email, enyaye mao ike over o drone anyamako oblana ba oke fifia enyaya azu miape egba ta connect pene abe even ibeglamala be Chinese be ha email ko yone French or yona email be email ta mareku ngia de liana na ma Dr. Dogbey. Okay. Akpe le miaƒe ʋegbe ƒe akpadzia, nu ɖeka mi wɔna fia koe nye be mia viwo ƒe thesis ko ŋlɔna le masters level kple PhD level la, ame aɖewo ƒe research eku ɖe enya yeyewo ke wole ʋegbe alo yewo ke mi ʋeʋe ʋegbea me dem yewo ke mi gblɔna be loan word adaptation na woƒe thesis wo kuna ɖe numawo ŋu. Menye ma ɖeka ke wowɔna o. Loan word ʋegbea mi ba be mi le eyi ke mi gblɔna ele ʋu tso eyi ke mi ŋlɔna ŋu. Ta ame aɖe awɔna dɔ tso alo wɔ dɔ tso ʋegbe ƒe enutomegbe alo dialectwo hã ŋu. Ne ɖo kpandogo dzi, ale ke woyɔ adzalea ele ʋu tso ale ke mi yɔnɛ le aŋlɔ me. Le mi yɔna ekusie, le mi yɔna atadie, ele vovo tso ŋuya amewo be etotro, amewo be kukli, wo katã wo li. Wonye na nu yiwo ke mi wɔna research wo ŋu dana ɖe anyi. Ye nenye be mi ku ŋua gɔme, ye mi le ŋku ɖe nua, mi kpɔna ŋu le miaƒe linguistics of every study hã, lecture ke fena kɔsuma wo kpɔna be enya ya eƒe ʋeʋẽtɔ ɖeke meli o. Le ke ɖoko mi kɔ ŋuti. Ne mi kpɔ nu ya ke le miaƒe tata ke le miaƒe ŋkume afia mi kpɔkpɔ ma, etsã ma ɖeke me do godi blana belt ɖe dzi o. Godi ɖe sia ɖe ke mi dona ɖo da kame na sa ɖe ŋgɔgbe alo woade aŋe rɔba eme na he ado. Gake ke mi va le awuwo ɣem le amewo de dodo ma, mi va ɣe woƒe ŋudodo ɖe hã be ne edo awua na bla belt ɖe dzi. Yo ye nye be ta beltia enye miaƒe alidziblaka. Ne nyɔnuwo ta avɔ tsã hã wobla wotsɔ tekaleli le anyi nakɔ bla avɔ dzi hafi aŋe ɖe dzi. Yete ne nye amesrɔ̃ yi ne ta avɔ ge le ŋu le ʋeawo dome ɖo ƒle asame nyi asame hã tona me. Ta alidziblaka le nyɔnu ɖe sia ɖe si. Ne ta avɔ wòkɔna blana dzi be avɔ magage o. Nenemae wòle ema. Ta alidziblaka yi ke mi ɣe le yevuwo gbɔ ye nye ya. Mie tame bum gblɔm be edze mia ɖo Eʋegbe Academy. Ele Togo le Lome eye ke mi yi ɖe be miatse kakple University of Togo alo University of Lome. Mi kpɔ be academy le wo si gake ma me le Ghana o. Ta University of Winneba. Míawo nufialawo la mi le klalo be miawɔ dɔ gake dɔ ɖo va keke wu abɔ na mi. Ke ne mi kpɔ lɔdo la wɔ ke mia viwo ke dodo le masters wo me miate da wo ɖe woƒe center mo abe research personnel wɔna yiwo ke ate ŋu aku ŋgɔme
aheŋuwo vɛ míawo nufialawo mía da asi me no ademegbe no kɔ egbea eyi ŋgɔ ta le Ghana fia la magblɔ be association ɖeke meli eyi ke le eŋukplẽ ɖe nya yeyewo ŋu gake eyiwo ke mi document da ɖe anyia agbalẽxoxo aɖewo de dzesi be enya aɖewo tso Spanish me, eɖewo tso German me, eɖewo tso Dutch me, gake wo katã wole Eʋegbe me, eɖewo nye míeɣe nya aɖewo tso blɔwo gbɔ, wo katã wole Eʋegbe me yi ke mi de dzesi tɔxɛ da ɖe anyi ta susu ma le tome be edze be association nanɔ anyi alo academy nanɔ anyi míanɔ ŋku lé ɖe nya yeyewo ŋu kple ŋu yiwo ke si ŋkɔ mele wɔ míanɔ kpɔm ɖa le Eʋegbe me. Akpe. Yo, akpe Dr. Dogbey. Nye kple efo David Abusa míeƒo ŋu tso enya ŋkpɔ va yi be ne mía abia mi be nane lia ne academy aɖe lia elabe hĩa ke eƒe sia ƒe me ke miata alé ŋku ɖe nyawo ŋu ale be ke miata anglɔe alo apublish be eƒe ya ma enya yeye yiwo yewo nye ale be wole ʋenyigba dzi ta enya yawoa ke wozu standard ke ne be ma ɖe yi ɖe dodokpɔdzi ʋegbeŋlɔƒea ne ŋlɔe eƒe ma ke miawoa ke wogbɔna miakpɔ ge alo wogbɔna mia consult ge ale be ke miawoe gbɔna asi da ge ɖe dzi be ok enya ya kple enya ya fifia enye Eʋegbe nyawo ta mie da asi ɖe dzi enyo ke be míaƒo ŋu tso ŋu megbe be yo enyo akpe. Doc, meɖeku makɔ nane via ɖe akti. Fifia ewɔ abe nyɔnua míaƒe bottom kple kaba nu yiwo katã are almost in slate. Gakea Mama Emenye for an association, the Ghanaian Women Association of Georgia. I'm their queen mother. And at least once or twice a year, when you have to dress her, still I will use Ali. How to say? Ali Blacka. Yeah, yes. So almost every time I have to make sure, like, I'm always making sure I have ribbon or I have one in my traveling suitcase because me I do a fiadekpo ye menglo numabe bel alika jo whatever it is was supposed to be there. So we are still using it. Kaka I feel like an egle. Fifin ebenuka menya leonio elenuka. How do nuka blacka? Aliji Blacka. Okay, Aliji Blacka. Okay. So Aliji Blacka and still every queen mother you see has one or two that they have to put on. So I understand. We understand what you're saying. Aliji Blacka. Okay. Akwe, Nyagbajani. Yo. Yo, ke mia izi. Akpene Dr. Wonyo kple Dr. Dogbey kple Dana mi masiame. De ngome de ta. Kamia izi azo. Yo, akpe na mi. Yo, kene mi kpo nonomatata ike kplo. Hei ke le afia fifi lai doa. Mi akpɔ be eʋuawo ƒe ŋuzaza aɖewo gale fia hã. Ne míalé ŋku ɖe ŋua, wo dometɔ ɖeka ma le Danami ƒe kɔ. Wo dometɔ ɖeka ma le kɔ ne Danami. Magblɔ be woyɔna wo be dzonu. Dzonu eɖe hã gale alɔni. Eɖe hã gale alɔni. Woɖe ŋkɔ na wo be dzonu alo dzonuwo. Zi geɖea mizãna wo abe le kɔwɔwu ene. Ke menye ɣe sia ɣi ko nyena le kɔwɔwu hã. Gaɖomo hã mi gazãna wo ɖe nu vevi aɖewo ta. Ne míalé ŋku ɖe nɔnɔme tata gbãtɔ ŋua, míakpɔ be dzonua heyi ke nɔna ekɔme ne emi heyi ke mi dona ɖe miaƒe kɔme. Dzonu ma ye nɔnɔmetata gbãtɔ ko míalé ŋku ɖe ŋu be ye ma le ekɔme ne Danami ho. Ye hã nye atsɔɖonuwo dometɔ ɖeka.
Yemanye achodonu aro leko ko nyana ha garo ma ha edena mifiana abe ʋeviwo ne ne le ŋku ɖe míaƒe efiawo alo enulɔla aɖewo koŋ ƒe kɔ hã dzonu yawo li vovovo woli hamehame eɖewo li koŋ alo eɖewo li tɔxɛ ne ame tɔxɛ aɖewo eɖewo hã wogena ɖe míaƒe subɔsubɔwo me ke ɖewo hã atsyɔɖonu ko mi kɔnɛ kɔ wɔna alo leke wɔm ta gbãtɔ ye nye heyi mi dona ɖe kɔ ne mi le ŋku ɖe vevelia tɔ ŋua míakpɔ be enye asitɔ heyi mi dona ɖe alɔ kpakple ekɔ katã wɔme eve yi nye ma míakpɔ be ɖe le eme enye alɔ ŋutɔ wɔme eve yi nye ma ke heyi ke ganye kɔtɔ gale fi ma kɔdzonu ya gale fi ma míkpɔ be woŋlo ya míakpɔ míade dzesi be zi geɖea dzonua lolotɔ ɖe enɔna ŋgɔ nɛ ta ne míkpɔe míakpɔ be hama ɖewo ŋlɔe ta ekɔtɔ enye ma ya kpakple alɔtɔ nye ma le nɔnɔmetata evelia ke nɔnɔmetata etɔ̃lia ne mi le ŋku ɖe ŋua míkpɔ ge be to vovo le wɔme eve yiwo míakpɔ ayia me ne le ŋku ɖe ŋua nakpɔ be wɔwɔ be ke wole sue alo wokitsi wu gbãtɔwo ne mia le ŋku ɖe ŋuia eya nye dzonu yi ke mía dadawo to mía nɔvi nyɔnuwo very good ye ma da na mi le ɖe asi akpe kaka mía le ŋku ɖe míakpɔ ɖa be ye mía nɔ alo mía nɔvi nyɔnuwo wodena ali nu ye nye alidzidzonu alo alidzonu ye wodona ɖe ali eƒe wɔƒewo li wɔƒe vevi aɖewo le esi wɔƒe vevi aɖewo le esi ke wònye be ɖeko mi dzidzim be mía ade dzesi woƒe ŋkɔwo ta míawo heya ala gbɔ ta nɔnɔmetata yiwo katã le míaƒe ŋkpɔmɔwo dzi fia wɔwoe nye dzonu alo míaƒe dzonuwo akpe made ɖeka me dana mia egba ebla ɖe nufiafia ŋu ale gbegbe ta medzi be maxɔ tsi abɔta nɛ be ekɔ yewo titi yesuwo katã ɖe asi yewo nufia nuwo katã le eteŋu ale gbegbe dze enya tso ɖevi mea number 3 odonam medone forever. When I get flat, then I have to break it. Then if I get slow or small, it falls down. Egba doklo titi yeso kata aiko. Everybody knows. I've always won. Now, Fifia, I'm a shaman. Like, how do you say tribes? How do you say tribe? How do you say what? Yes, tribe, like the Ashantis and the others. See, so me, I'm Ewe and I'm Adan, and we always Jonu is something big with the Adans, and it's big with the so I was always inside this, they were always putting it on me and all that. Kakafifia, I can't so they are also wearing, Nyape Jonu, Madalapa. Oh, Dome. I'm a shaman, the dome. How do you say it? The dome. I'm a shaman, the dome. No, I'm a shaman, dome. I'm a shaman, dome, Fifi. That's Lalehinagblia. It was for us. It was the others. Fifi, mi anko semazo. Oh, but we have sound that about Jovie. Oh, these things are Jonua, Ewe, and Adan. I was saying that I'm Ewe, I'm Adan, I'm Adan also. They always Jonu. So as a baby, I'm always wearing Jonu, or when they put Jonu on me. Wow. But Fifia, I'm a Shiame, including the Akans. I don't know how to say tribe. The word, how do I say tribe? I'm sorry. Tribe.
blood. Okay, they always wear nyapejono kple nusrrɔ. Sure. So it's very, very like it's becoming much more common now. But it's on everything. Real deep ever. Yeah. Yo akpe ta yenye mi akwa jonu mi kpɔge le Ghana katakple ya gbegbɔgblɔwo alo gbegblɔ dukɔ yiwo katã wo te zana dzonu kple zana dzonu ta. It's a very good observation you made so far. Yo ke miazɔ ɖe ŋgɔgbe. Ke nɔnɔmetata yi ke egakplɔ heya ɖoa yenye dziwui egakplɔ heya ɖo. The next slide is dziwui ale be nu si wodze be mianya yenye be midona awu vovovo awuwo li wogali hamehame to kuku ɖeɖe me one be next slide me project me next slide very well. Ta awuwo li vovovo abale mi kpe va yiena garo mozana miaƒe ŋtsilã ƒe akpa ɖo ekɔ de adzesi ŋudodo ta ne miele ŋku ɖe fia miakpɔ be awuwoe nye ya awuwoe nye ya gake ɖe afi yi ke mi dona wo ɖo ta ne mi le ŋku ɖia miakpɔ mia megbetɔa wobe mi sro nenema va yi ho edzikpadzi miaƒe dzikpadzi li afi miaƒe anyimekpa dzi hã eli ta miaƒe dzikpadzia enye tsofia ayi ɖe miaƒe tagbɔ ta woko nenem ƒe dzesidema nye be awua heya mi doni ɖe edzi ta wotso ŋkɔ nɛ be dziwui efia be mi doni ɖe miaƒe edzi gbɔ lɔƒo the upper part of our body, that is where we wear it. Etrɔ zu dziwui blawu etrɔ zu dziwui ta ne mi le ŋku ɖe nɔnɔmetata gbãtɔ ŋua mi kpɔ ge be ehã ega de vovoto ge ne nɔnɔmetata velia gake wo katã wo le ha ɖeka me. They fall in same category. Ke mi aga yi dzi on the next slide nɔnɔmetata yi le kuma nye awu abɔlegbe heya hã togbɔ be mi gadoni ɖe miaƒe dzigbe lɔƒo hã miekpɔ ge bena ta ehã gato vovo ne heyi ke miekpɔ eva yi miakpɔ be heyi mi kpɔ eva yia eƒe abɔ medzidzi esɔ kple heyi le miaƒe ŋkpɔmɔ dzi fifi la ta ya ta woɖe ŋkɔ heya be wònye be eƒe abɔ le legbe ta woɖe ŋkɔ na wo be awu abɔlegbe. So wo katã awu ko ganye ya they are all in the column of awu gake miekpɔ ge bena ta fofototo vi aɖe ele wo domi si ge ɖa ne mi kpɔa mikpɔ ge be ne vuvɔ meɖo lo alo gaɖo mo ne kpo nɔnɔmetata velia when we want to look somewhat official mizana nɔnɔmetata evelia tɔ koŋ eye ne vuvɔ meɖo hã akpɔ be etsamoa wɔwo koŋ nakpɔ be menye tsã ko nakpɔ be wɔwo ko mi to dona ekɔ la vuvɔe ta wɔwo mi de ŋkɔ na be awu abɔlegbe yo ke mi aga yi dzi yo. So on the next slide we have awu legbe. Awu legbe ta nakpɔ ge be enua ƒe fi mi doni ɖo lo alo nɔnɔme yi ke le sia ye koe va trɔ su ŋkɔ etsi si awu legbe. So that is the straight dress if I'm not mistaken, the straight dress. Afia be zi ge ɖa awu ya mia dada alo mia nɔvi nyɔnuwo koŋ wɔwoe te do na awu ya woyɔnɛ be awu legbe. Always you have to go past your knee
go net to ya ajebe wato or bo klonchi. That is the decency we are trying to look at. Now jebe nedo awulegbe. That awulegbe. You kemi aga yiji. Let me go no matata ike aga kpolo hayadwa yenye siketi. Beleti, siketi. Yeah, woman laugh, ma. Me don't have siketi, odi. Yeah, our grandparents really didn't wear siketi. Because they're not into from them. And milen kudengu amia kpobo jigadela susu itafi enyayo wo jejemala le mia degba menyebe na mile na onyebe mi ba gede enyaye yi wo ma mi kpogebe asekple dodo le gbegba ngonglo ta asema omomo de mi ako enyado na mako akode egbam ta nya asima wo tro le overtro su siketi aba le mi pe le belet papa jene. So I think that is even wanting to how am I going to say it? Throw more light on Dr. Onyokwe Babia. Afiaba utroshile ngoko. Yaba banyala okpowa awo. Na uba sketa masoda myapa agbakwe asawo mu. It is trying to flaunt our rules of all the principles and rules of our language. Ta yete utroshin tanugbe troshin wala ko kafiaba do pite egba menyema. That siketi. That explains what Dynamic was saying, that if you ever in the ancient times there wasn't something more like this. Siketi. Kako nyaba legbema mie zamta mie jiba mia akoin hadem plusube mia sum chonchi siketi. Ta ever no matata imale mia kwa nkomoji ayo. Ke mia gaiji. Let me put on matata ekekpolo. Ya yema na glo tasiketi ya yema itu ma abe internet inka Portuguese glo abe interneti. Interneti. Right, ela be mano fagba ma chao ta do oha do yi cho English ya ogbota oyone nanama ko ako opa chi akodare ngbone. Oba internet mahai ha adam ya fagba ma no gana ma internet. Ala ba mala gba ma ta da mi va si tromo ngo mi afi degba ma aro mi ayi degba ma abiele no. Ayo kana mi ga len kude no matata yo ga fa nchia mi akpogaba no matata gbanto atovuvu na no matata valia le no matata yo goma amadu ngode maba ndodo awa edo no na nchu kple nyon goma ta nana fo ma kpo mi le fia onyeba awu ahaya wa mi dona ode awute aro mi dona hafi tro dona wude ojita nye den kona obe awu tewi awua ete fe awu awua ete fe awu mi ga dona de awua de te ta ima ni kokofo troso awu tewi kana mi lenku de no ma tata gbanton a ya nye nchu oto ye no tata valia anya nyon oto. So the pictures on the screen are just depicting the underwears of the male. That is the first image, and then the second image of the ladies. So the first one, I think, singlet. Yeah, singlet. Singlet, ma. Oh, singlet. Me up blouse under the singlet. Singlet. I would. How do you say? You say what? I would look at. I would tell we. And then the best. I will tell we. Singlet bakpele first. Yo, miaga zoren gokla.
Yo, mi va do te pepe fi ade. Ado ŋdo do ve fi to ade dzi. Ne mi le ŋku ɖe ŋu mi kpɔkpɔ ge be nɔnɔmetata wo me eve katã eŋu ɖekawo nye gake vovototo vi aɖe le wo domi. Woyɔna wo be avɔ. Ne mi le ŋku ɖe gbãtɔ ŋua, avɔwo li vovovo. Avɔ ɖewo li le mía tɔgbuiwo ƒe ŋɔli eye eɖewo hã li le egbe ŋkuʋuʋuiwo me. Avɔ ɖe li woyɔna be ʋumevɔ, hafi ɖe hã lia woyɔnɛ be tɔdzivɔ. Eʋumevɔa enye heyiwo ke wolɔna, that is the kente wolɔna. Wolɔna kɔ wonye be nyuiwo dometɔ ɖeka wozãna kɔ lɔna avɔ enye ʋuta wobe eʋumevɔe wonye. Ke veveliatɔa woawoe nye ŋkuʋuitɔ yo vavam, woawoe nye tɔdzivɔ efia be yevuwo gbɔe wotso eva. That usually in the olden days you are likely to find the kente cloths than the GTPs, the Hollands, and then the likes that we have right now. That this is cloth, and it's one of the essential wares of our grandparents and even us today. It depicts our tradition, or it depicts who really we are or where we coming from, our background. That enye na ne ke ne do afɔ ne abe ne safo de gafi abe enye Eʋegbe alo enye Africa vi. Ite nkɔ eko ga da ɖe dzi fia enye be African print. Ta ne do afɔ wokɔ, you are depicting where exactly you coming from or who actually you are. Ta ya ta nye ŋuveviwo dometɔ ɖeka ne mía eʋeawo alo Africa godo. Yo, ke game ha mía le vie ta ke mi sɔ ɖe ŋgɔ kpla. Gake ne tsɔ kpia ɖe lia ke míate no teme me zi ɖeka hã akpe. Yo, Doc. Yeah, Marco. Anami music via there. Music. Yo, yo ke mia as agbaja viada. Agbajanyo. Agbajanyo. Okay. Yo. Yo, so better quiet. Yo. Okay. Ifofiaru pa nya roka rewutai do ya chegulu do to ya le toru du chale. Inya wo maponu lododo anuku wula ina nuku ge ede wo ge che motulu jipo heavy o for mi kan. Ede wo ge che panyi gbajia ekema no nyi awo domu da floflo ga ke de ko wo yo kan. Asi wo ge che nyi gbanyi dia wa wenya amasi o honyala klechi anyala kele ma wa we kala cheche ge chalofa ama bagare we wo yo ga kama biaro ko chia asi ko biaro pa nya do ga re udai ado ya che bulu do to ya le tori du chia ododio anya chego achego maba chego Tata Klita. Why does Wi-Fi only seem to work in this room? You need Uh-oh. Verizon Home You're Internet. doing well. How did... Oh, I let myself in. Get that. Klita. I'm a K-girl. Ododio. Yesuema hoye. Agamona hunama. Maima ugo. Yesuema hoye. Agamona hunama. Maima ugo. Yesuema hoye. Agamona hunama. Maima ugo. Yesuema hoye. Agamona hunama. Yenya sama. Akakavola. Hey, Yesuema hoye. Agamona hunama. Maima ugo. Yesuema hoye. Agamona hunama. Yesuema hoye. Agamona hunama.
Asafo. Ododio. We got to wala. Yesue mahoe, agamana funama, mai mauko. Ay. Amaba Yesue mahoe, agamana funamulo. Yesue mahoe, agamana funama, mai mauko. No. Mabana madonku miyo Yesu wanamchila. Baba magoni baba. Namadonku miyo Yesu wanamchila. Baba magoni baba. Baba ayoda. Nakuretanya. All righty. Yo, Enyo, All right. Davia Fiema. Or wrong name. Vivia, yeah. Awu akpamang alabe afenovi dina etrova evakode for Ernest tepe yo Braku keiji Oh. Mesemo. Hello. Enya kwe mesema. Yo banyanyi mesemo Braku. Yo akpe Braku minyankwa semazo. Braku Yo nanya ba milang kuda no matata ina kplu avolado a mia akpo no matata vavia dele afuma inenye atakwi aha le no matata mama alo le no matata majia mia akpo be mia to alo mia fofo aha abale ko jejemle nukpomoji na miafo alo miafofo kon dona godi alo atakpi ya alebe le egbeme mia nyonwo ha nenye be mi la peme ye mi no apomodo ado wo ma mi dona haya ha plus sube mia afurem anoduji anoyin kaba tale haya pakpajia alo le nonome tata ya njia mi eyonebe atakpi le haya pakpajia mi agatenga agakwe le nonome imebe ayo nyebe ndodo nyeta ye ipa jijime ha manya do jijine mo elekwie eyata nko ha mazu vanyebe alova de nko nebe enye atakwe kwito aha nenye be mi aga aide the next slide ajia mia akpobe nonomatata ke mi kpo edongwa haya epe legbeto ya alo nonomatata ya lejijima ejijia wu gbanto tala kpaya jia mi eyonebe atalegbe gbanto which is the short or the nika we call it atakpi. That is because of the size. But this one, the size or the length. But this one, the length is a bit longer than the first one. So we call this one atalegbe. Lehaya hapa kpajia mia fofo alo mia toncho doni ha kelegbe ma mia nyongo ha mi va wo ha do instead be mia do mia pa avo alo mia pa lako numawa egbe mi nyongo ha
mi haya hado. Tala kpaya jia mi yone be atalegbe. Atalegbe. Azo a nanyebe mi agayi ejia. Mia alenkude nonometata inekplu heyado. La kpaya ma mi kpebe nonometata vovovo eton. Wowe ya le jejemil kpokpom. Gbanto, evelia, kple etonlia. Nonometata ya mi yone be go. Alo godui. Go. Alo godui. Amado yone be go. Amado ho yone be nka. O yone be godui. Depending on your locations, as we've said earlier on, that our language is dialectal. So some people call it go, others call it godi. Let me quote nonometata gbantoa, which is the pants. It is we the ladies that wears that one the most. Or it is for the ladies. So this one we call it godi. Godi or godi. Now the second picture, let me put on matata evelia. Mi pogebe eya ha nyonwe dona no matata ya makung. Nanya bele mi apa kutakwa o alo le chama nanya ba koma deli. Ye amechichi adela koma me. Eta flache amechichi matro megba. Nanya ba wo ba yo awo kukonwa de ne odona nguna ameo alo odona nguna devio tami pona nonometata ya pe de hale choma oyo ye de o hananya bo gboto womna nyonvi ade a nonometata ya me ha nyonvi ma ana nonometata ya me ta wo glona be odogo na nyonvi ya alo dogo na nyonua tale nonometata ya maha alo nonometata avelia miyone be go. Now when we look at the third picture, we can see that the men normally wears this one, which is the boxer. Am I right? Boxer. Yeah, kind of looks like. Alo supporter. Yeah, this one I think is more supporter than supporter. Nanyaba miato uba support nanane. Tala kpaya jia miato nchu dona haya kowi he nanyaba u support na wawo alo penado ngle woaƒonu dodome. So akpaya mami klobe goli. Mado yone be go. Mado yone be nka. Oyone be godi. Nanyaba mia ye jia mia akpobe nonometata bubu ade gale dongone haya inenye afowi. Nemi kwa afowi mi akpebe anwanto yenya mi globa awukonye gakango Dogblebe afi ke mi ekpo alofi ke wodona nwado a yeko nko ewo de nana anuala okatala wuko nye kaka figo chika mi kpo la wowe ko nko emi edenana o alebela kpaya ji ananya ba mi atobolu kulawo aboko gela o wona nuka odone hafi dono pa fokpa odeji nanya ba mi avio alo mi no vio ina re sukula odone hafi dono pa fokpa deji mi atoyo na la blotio ha devuvo wa mekle devuvo wa meta ha o tendoni de wo pa afo tale haya pakpa ji alo socks ya mi yone le Eʋegbe mebe afowi which is the socks afowi nanya be mi agayi ejia mi aga kpo nonometata bubu ade gbanto ya mi kpo ba wo doni da fo haya tami don kone ba afowi. Now this one mi doni da asi mi apa asio. So because of that mi your neighbor nuka asiwi yevuo be gloves yevuo be gloves but for us we call it as
asiwi. Asiwi. For us, do you have it over there? When do you? The way you have some cold over there. The way you said it. Mionebe asiwi. Nanya bo wabo kuge. Wap alua moyoke agelela wa. Wo dono kojio kraha. Wo zane kopona. Miapa dono ogbo. Ye fifia le egbanku huhu ya maha. Mia novio inanye de vio na la lower primary so nye bawo Independence Day duga kra bawa kodo acha ko nonomo wa odona haya ode asi afikono azonia la zomi. Okay. I love it, Francia. You're never gone. Oh, okay. Yeah. Oh, okay. Yeah. Okay. Nanya ba mi ayi ejia mi aga kpo no matata bubu are na to fufu na haya Afokpa. I said Afokpa. Afokpa hanemi la nkura nwa wole nono vuvu me. Nko le Ɖesiaɖenyo daka gbema dokumi ba nhie kata ko ogbenya dona da afokwa mi dana nko na obe afokpa edoli amado be chale wata iko dona ko inare chilepe odona ko inara zandupe plotote kata nko lo shi vovovo aka haika ko na kpana da mian imi po na fodeme plus sube na nya ba ndohu ye anyigba hojo wonuka akpede mian ika we be mi ma seveve maola mi yo ne benka afokpa or the shoe or the canvas or the footwears it depends nkolo shivu but in general we call it afokpa. Got it. Azoa nanyeba mi ayi eji no matata bubu ikana ga kplo heyadwa mi akwebe nyankata mi fomchoa nyong vi jetugbe alo tugbeje adelefia nonoma nyokata mi fomchoa ideka aho nonoma yaukata de nchi abale ke mi akpele dana mi han ene mi akwebe ablata edo toge alo ede toge ede jonde ko awonuka egade aloga ede jongu abo egade jongu ali alebe ogakojo avon ekogbanero kwi alo edogo tanya katang mi foncho eva ifia eya mi akodo achona tugbeje via lefia nanyaba tugbeje via dogodo afia da nanyaba amada kwea ama adaje sebo amayi nye alo amaya achu afia le amaya nyabao amaya ipang dodo ya edifia be vie wonye vava tamia kwa nudodo kata onye lekawon vevia de namike mi eva mi ma efenale anwu nyepa nudodo onye achodo nwa de namike mi ma edanale ejiu tamia kwa nyonwu ya mi atankpe daje shiko shidekabe nyomvi ya lo tugbeje ya enye akpe alo achu akpe inenye evawo alo evevu nenye be miaga kpo nonometata inele heya yoma mia akpo be ntsuwo pakpaji ha enye ya abale ake miafu Courage bledo ngona agblebe avoli vovovo alo kenteo miapo ntsu heya wawe ya kentala ya hawo edade abo afi ikawodo afokpa edojo da haya haga fia be mia kwa nchuyo nacho eveme alonye evevia achododo yame ono na ya ikaga dena wofa amenyenye efiana
So all that we are saying is that the way we dress speaks about us, where we are coming from. The moment you see someone, the things that the person is wearing, you will realize that, or you will know that, oh, this person is coming from this particular area, this person is a vegetarian, or this person is from this area. Azo la mia pa no sosro ya kata mi stroma ma abia be bia de lia nanya ba bia de ka nanya ba bia de lia kamia a azuida alabamia aju ema hafi doda asiere le fia na mia akwena mi kwa onye ba miedo asizi to enyema ta nanya ba bia de lia lo numa koko via de ehiana na mia wa lo chopia de lia mia we ko na mia a amuzi Apprende na mi, na mi, davvero. Vabbè. Bia la mia sia, ne nufia lawa. Fifia, bia matabia hu keke. Okay. So it's it's okay. Thanks. Yo ke mia awunu alebe mia pe nono matata bubu ina kulu haya doa enya doda simi ga akona mia pa nukpola o mia pa nusrrɔ o kple mia pe facilité te so katambe mia adejesi nono matata da kulu haya do ina nya the last slide mia adejesi ni yo kata mia srɔ̃fia alo ni yo kata mia srɔ̃ le gbe ma aha mia adejesi o ponko deka mi jesi teacher. Aha, mi jesi na mia nyabe mia kwenya srɔ̃ mi la lo mia kwenya fia mi la mia kata mi abosom de aha ta le mia pe ihi ke mia ga wo nyicho mamni da gba bia ya o kata bia ga mi la lo mi ndodo ya o kata hoge eyata nukpɔlawo nusrɔ̃lawo nyaselawo katã woatem aɖo eŋu le comment section me alebe nenye be miado go nyitsɔ me míagbe akea míazo eme dzradzradzra hafi ayi ɖe nusɔsrɔ̃ bubu dzi alo dana ebe yaɖo ɖe ŋu afia Eka nejin be ya bia. Wawe ya le fia so haika okay magona ma number 6. Oh, number 6. Which one is number 6? Hold on. Togea. Toge hama mia globa mi kwekwa jahaina miakata kema mlia anye doda asinami be mia awo alebe mia ajure me hafi agaide mia pono sosro bubu jile koshra yine gbonama Akpe kaka. Let me just explain to those of us who are English Eʋegbe. So this is our homework for next week. And what she's saying is next week when we come back, we'll have to know how to say all those points in Ewe. So listeners, watchers, nusrrɔ kple let's try and do this homework. And if you have any question, just send us an email. And the email is on our flyer. And we thank you for being here with us today. And any question you have, just send it to us and we'll send it to them, or maybe they'll see it themselves. Thanks for being here. Yo, akpe na mi, nufia lao,
kple nufiala gã miawoe dɔ miegafiaŋ mi egbe eye miese egɔme abe ale miegblɔ ene. Ta yema da na mi gblɔ ta le français gbe ma wobe nous devons pouvoir prononcer tous ces mots en Eʋegbe. So next week. All right. Yeah, consider agbona ma yema ta ajiba mi Adombo. Mu ya okata aji Eʋegbe ma. Yo da vero. Let me ask a question. On top, that long sentence. Can you just read it to us? Okay. Le nkude nɔnɔmetata sia ŋu eye nàde dzesi nudodo siwo le wo ŋu la ƒe ŋkɔwo le Eʋegbe me. Le ŋku ɖe nɔnɔmetata sia ŋu eye nàde dzesi nudodo siwo le wo ŋu la ƒe ŋkɔwo le Eʋegbe me. I get it. Yeah. That's good. Yo, akpe. Okay. Da vero. Mere kuku be miakɔ awu ŋua azã ɖe le mia si miɖuɖu ɖe 24th to 29th of this month, which is our departmental week celebrations. So miakla be mia anane mia anya. Aha. Manono ge bɔbɔe o, menye ŋuvi o, nye dzɔna kra o, ta miakata miaba ado alɔ mi ne miawoe ne wòanyo. Yo, akpe. Send us the contact things. Marikono na do them mi alebe mi ata afia la fia ha koshira agbona ma mi adogo a mi ata afia ale afia. Miano gbefanda miano boblodomi. Yo. Mi link do gada na mi ikenye jingle. Mi apa jingle ya ke mi wa mi edogada na mi be mia ase alebe ano boblodomi na mi bena lododo adele mi akpere mi awi na wanyo. Yo. Yo. Rago nya relación. Oh, Eʋegbe network ha achako mule. Edo katana miaƒe suku kɔkɔ metɔ vevieto Dr Dogbey. Abale kemi miakplɔ mene. Edo menya wɔna. Ta ne kuklu kpɔtɔ miawoe ma miakpe dam. Miade ko mi be miadzra ɖo, miase miadegbe. Ame yiwo ke metsi ɖe afɔ, ɖeviwo dzi ɖe gbedzi, dzila yiwo wodzro vevie be yewoase gbe gake womete ŋu si o, yiwo dzi be yewoviwo nasia, kple ame yiwo seni gake womenyana ale woaɖui o. Woage ɖe míaƒe tsia me, míawɔe wòanye nu ɖeka. So let us collaborate. Ame sia ame neva, nu yi ke wo hã nenya ko nakpɔe vɛ. Ne míewɔ ɖe wònyoa, kafu mi ne yi menyoa, woasi abɔta na mi ne nagblɔ na mi be o, eya mi wɔe aleke ko míawo hã míelɔlɔ ge adzra nuwo ɖo ko míaƒe enuwo nayi ŋgɔ. Ta akpe na mi, akpe na da na mi, Dr. Wonyo, Sister Afi, miawoe dɔ wɔm, akpe kakakakaka. Ne meŋlɔ ma ɖe bea, nye meŋlɔe vo ŋkɔwo. Ernest. Yes, for Ernest kple for Pius. Ɖesiaɖenyo. Ɖesiaɖenyo, yeah. Miaƒe sukuviwo katã, miaƒe sukuviwo ta, our students, we haven't forgotten you.
No. Sure. Always be online with us. Thank Yeah, you. we'll let you. Yeah. Yo, Alrighty. akpem. Thank you. Tam yepo nuya jia. Mo jia nke ya. Agbelika Yema. Eya, nenye be wokɔ ene alo azikpeli kɔ kpe ɖe ŋu a. Mie du na afi alo. Mie wɔ na afi alo. Wow. Mie amado great no ele no hinto. Gaka yeah, we do it every time we have some ever. Amiava Washington miaza ruga 22nd 23rd belika klo la sima miava ru belika klo miva Washington Metro. Yo, ticket ya Doc has something to say about it. Doc, abenuka. Ta agbalikan klo mienya fi mako agbalikan klo la. Okay. Ta Brazil. Hey. Wow. Yeah, alabe o S7 le te Ɖesiaɖe hotels, restaurants, te Ɖesiaɖe ta ele mako ya mabo manya agbalikan klo ya madoko mako agbalikan klo ntontonya. Ta ele ogbo chu adeike alabe kwebe the flash yoko amayibo koya fuma oko nuya okweda okoye ta enye nwike oduna la fuma ta fiar ko magico ekwe oyone be the pan de cuello which is bread of cheese ta nyo nenye be okona agbelia owone okona cheese kodena em ta mi apang dudu ya mi kwewe onye nyo ga kemi onto mienya be nyo ta nenye be na yide Brazil alo na yide Brazilian restaurant like hikamakata kpoge la fuma ala bo 7 na mo ni o party o conference o konene amodu ta mi apangwa ajo mi ala be no yo Yeah, Dr. Nyatape akpo hash papia. Aplika kulelo. Oh, Nyatape. Yeah, aplika kulelo. Oh, okay. Yo, akpe taiko ma agronomy ta. Akpe. Yo, anyo ke marako nyare gali afimi ako beto ha kokpe de koseda fia. Okay, karo kutia abia miapa HOD be okay. Ihaba nyare kama liota ke miomia ado asizi togbo. Nanya bagba jadeli kamia fia duji fiara fia joa. Kahama Yo, ke miadu miadu biare yo ta agbeli ya agbeli kan klope enyaima ta nomia alabani enya Ready wamlo mia ato mia da nyawo. Is it Oh, aya nyalima masana otanya matanya rugo. Matanya rugo. Ama na nyere kapi alimana sana wema. They're about to dance. Yo, give us one that they can dance to. On the picture. You are ready. There you go.
HoneyBook is a complete client-flow management platform, which allows me to do everything all in one place. When I quit my 9-to-5 job to work for myself, my biggest concerns were staying organized with projects and appearing professional to clients. From using lead forms to get booked on the spot, to sending online contracts, to getting paid. Yes. Hecho Togo. Okay, oh, wait, man. Ela, alimeola, makpea. Ali. When we were little, they said Takuvia Bobo na train. Takuvia Bobo na train. Thank you very much. That's beautiful. That's beautiful. You guys are doing very well. Yeah, it's our culture. Yeah, Jagba. Hey. Yeah, I feel. Hey, we can't even remember that you guys it's so late. It's like 10 o'clock. Yo, bye. Apena mi kaka. Yo. Akba, miawe dom. Yo, akba na.
Yo, apenami. Que yema mieda penami apenovi afi apenovi Ɖesiaɖenyo miawe dua mi jagwa. Nie fiana ngo avi chona aduna rejiko. Oh, true no to manya no vi kran. Ko kata Aron kujiba abi man na play lasa over culture ma achagbe ko. Ora don to manya nya vi kran. Afi manya we ma. Oba we ma. Afi elongogba A woman warrior. Yes. Yeah. That's exactly what it was. Very good. For Ernest Asafo. Drahamaro na nesta na kwevenanya. Maracuyo. Bye-bye. Thank you. Apenami ke Ɖesiaɖenyo. Bye. Bye. Kayaknya jinka me amela. Eʋegbe me. Right. Yeah, I learned May just the other day. So May. yeah. June. Okay, June. June. Masa. Never menya masa. Masa. Abli masa. Menya manto. Nearby, what month is this? No. Oh. Masa, June. Masa, June. Alangiaji. I don't know where her mind is. It's somewhere else. You might have idea. I don't have a clue. Masa. Okay, June, so we're telling you Masa. it's Masa. Masa. That's Shamima. Shamlom. We've been saying it. We said it 10 times. I Masa. Yeah. Jova Joja. That's okay. So I thought we are looking at something different. No, we're telling you what it is, and your mind is somewhere. I was thinking, Masa, they call a war Masa, you know? So, so you're taking food. Yo, Apenami, ke yema. Yo, ke. Miaga dogo. Yo. Matan tu ala ko gaka mi obiare. Apenami. Mio akpe. Yo. Ao migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo. Novio migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo. Ao vlo. Migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo. Ao jokato jojo nya dala Yesu Eʋegbe. Jokato jojo nya. Jokato jo